mubangania wa kiama kia DCP Mithika Linturi noritie abunge ba Meru kumira werune na gutariria ameru ni mbioyo ngwa Meru ikagunika nayo kuma kiri thirikari nene kiri budget yejete. Augite ni athithitie uchonkoni na amenya gutikio kibangiria Meru, akiuria abunge ni kiniontu bakiri na gwita na mbere kugwata mbaru thirikari kethira gutikio Meru ikuona. Augite ntuku ngiriu rais ethiritwe agikara gitine kia urais gutibio bya gitumi Meru iromba guketha kuma kiri utongeria bwa Kenya Kwanza. Muthumuriuki katumenyithia. Mubangania munene wa kiama kia DCP na ndene Kenya no Mithika Linturi na shumiritie na kwithwa kirotera bunge ba Meru na kuboria kagita ka budget ya Kenya kwithwa kiundwa bachumiri werune na kugimbie Meru ikiri budget yeje. So mantu yo twitha monto yo kira manto yo bua kuwa imaendeleo weterete inkwenda babu kimbudget bumare bwire ha Meru kiri budget ya 2025-2026 nondo tuna stoned projects no the constituency kinya imwe ite na stoned road project imbesi yana siekiri kiri barabara ikenda Meru barabara cha Meru chumba kuthithika. I have information the highest amount of money budgeted for any road ndene ya Meru kira cionthe si stoned 40 million. So story yo twera ati maendeleo bweterete maendeleo yakathira bwengwe bwinthe bwane abunge bange bare o change style na thirikari ingi tuendelee na that cycle. So you are wasting our time kuha imaendeleo bweterete. We are inviting you to come out strongly and speak for the people of Meru. Ringana Mithika augite na rigitie kumenya tutembeca Meru yombito tengero ciethau ira ciomba gutethira kimando jegi witi na mbere na Meru kire budget ya trillion ira ciutarwa ithatu point something. I want to challenge you. Meru itena kinya location ya mbeca cio kinya bilioni imwe urethe barabara urethe iruye urethera kila kitu including security na around antu batura kura waitare onde. So William Ruto has taken advantage of the trust irato hamwere na uitekio na nwe musaliti Kenya number 1. Auga mantu jangi jonde David Ruto akuthithie bombo murekera inde urare burekete na Meru ogaja kwithwa atujuria untu bubu batumba kumurekera na nkwenda kurokera ringi twamurekeri meya ira yonthe athithitie lakini betrayal ya trust na ura na promise ira atwere will never forgive you William Ruto. So we are now set patwe kuibanga ringi kiupia na invite Kenyans bonthe na Meru vangundi wio tuungane pamoja tuone vile tutaweza kuikomboa Kenya na Meru yetu kutoka kwa utawala dhalimu wa kiongozi Kasongo, na tunasema Kasongo ni one term. Akiwa gentiko ngiri mwe ira mutongira mugongo William Ruto ethute gitine utike into kinya kimwe Meru mbakwithwa kigwirirwa ayumbe petu pa Meru nondo tio kumiria ukia kanywa kana kinya kiara auwa thirikari itikuritira Meru bwea itikuritira Kenya ngugi buragukari kankwenda buromba no buria ruari ndabo aringiro kura na twetikaniria ngwenu ni akuria biuria ndene kiri thirikari nene ibiuria birabo bwiri kuri biiko ni ati kwari na promise na nguria ngendelea kurikania antu kwari na economic charter ira twasainite arakemu tukiwa president Ruto burakathithiria Meru mantune ya mira mantune ya barabara mantune ya nduye mantune ya kisibitari mantune ya agriculture na mantune ya maingi. Now nonto miaka kana ntuongirie mwe kuthira we want a report ya mantu ya twariritie ni atia kana progress yayo inaekinyira. Muthuri Murioki, Uru TV, Mutirwa Kangangi.